a whole lot of Raranga Tahi here today, showing their passion towards Māori thriving in a classroom and Māori language thriving is awesome to see, and it's a way of connecting one another together. This meets people here that we might not have seen in ages, friends, whanaunga, and we get to share ideas with them. Oh, and we both came here to eat food. I don't have a Māori background, and at this hui we had Māori kura come. It's like a whole new world, opened me up to a whole different world. I feel that if more people are more open-minded to Te Reo Māori, then there's still lots of space for other languages to be spoken, especially Indigenous languages. Tēnei kaupapa ko hoatu te mana whakahaere o ngā tamariki, kia auaha, kia tūhura, o rā tēnei whakaaro me pehe te whakaora i te reo. He kaupapa kia whakakotahi ai i te reanga o te hunga taohi, kia hei kupu whakairo mō mātou pakeke, kia eke a tātou ki te taumata karamatamata kia whakaroora i tō tātou nei reo me ngā tikanga hoki. E